Kuki namsung kuki society sunga wangset ta khat chu phar khat le thim gaw thlem ahong su do jing hi ahi thim gaw thlem ahong su do jing hi wangset ta le lungdon lungkham ta chu hi van noi hi ahong khan to dung zu ya hin mihim chi na so pha ho hi ta po in muna tap ko nga to pa to nu I macha ki gello ho jing jong chi na to ai lo wale vanoi khan to dung zu ya kuiman a thlo ki so phalo tai hiti a chi na ahong khan to dung zu ya amang thim ho chu pa cha romin akile lama mi to ki to na loading mi to sa to ki to na loading pathin to ki to na loading pathin thu kala na hin tong do thading chi na in nei wale hi chu anei no nei pa chu wang si chung nong pen hikit ai igam sung wa jong thuil hem thim gaw hem kiti ho hi a jingin hichila jong hi khatwei tinga le ke yong nang jong yung pan kha mai the bible ninu nong lam ati khu tu khang aban abana hongchi pe ding hichi bible a ninu nong lam kiti a khom thim gaw hem thuil hem za chom gam khat ki do ding ki hlading za chom gen theina ong lung do tam pi ase hi jo khu kui pen chu ichan kha diu ham nang jong nong chan kha mai thei ke yong ka chan kha mai thei ke lo hi ama wang achang kha pa achang nu khu achang nu chu ada ai hibanga hi cookie society chunga jong thim gaw hem tampi hi aum do ta in phar khat lain nu moile nu parchi ahung po do hanin cookie te chen na muntin na Nagaland Athibung Manipur sisipul songpi muna nampi mai cham song ana tung uvin pathin tu som ana ta do vin kuki te zalian gam anai tai ati honin kuki nam ailawale lamkai kuki nampi ana hliam thonin kiwa anan jong ana nei honin ai ai hi wangin tu ni chanin kuki te ding thisan le thinan eima puijing uvin phachum ima akimodi pori chuting ta le reverend chomthun thim gaw thlem pa ahong ki pan do kidin jesu to gari chunga ka to khom hone ati nampin ailawa nampi flag a khai do in kukilen mu na ding kum khat jong luta ponti atin nampi azo anal inti anal hemin nampi phat chomna a pon kanale lungdon nan adim jing ani apung jing kitele ki zo loading ailawa le abana kobru thila lengpa ahung do kinin jesu menin ahung kilamin gmfdi muna no chen kholam le evangelist sesei amani pang ahin bel kinin ku kite ma khoding thu ahin sein azainan thupon na azat asei sa avelin ahin sein aban kina jesu pen na 5 December ahin tikitin bible sunga thim gaw tel sol cha te hinga jang pathinin a her sa kha lo chu ahin sein ejini khomang ding imi bia ki khomoven ne khom bolding in chang semen ki khomoven te chun go bru leng pa iti ke pa ta dem ama lim na ke saboi bini igel ku ki te hi iti da na thim gaw them hiti a hi evop jung wa hi da dem ti lungkham lungdon ta khat choi ki gel phau te ku ki nam mi te ho phar khat le nampi pha chumna lowa thim gaw them hin nampi ui a hin vil jinga nampi politics boiding le ho thu a ki khentel na ding thim gaw them ilawa ong su do jing hi phata in gelo den nam sunga adia su thip the yon se thip buitin adi lo ham holding a lo mo holoitin hoi chi pen chi ki chi piding ham ti veu hitin adia nam sunga hi mi tampi lung liu lao nu naw chpang gen theina inam sung alavale khosung veng sung inei ta hele mi lung mun na theya hi in khomana mi lung mun na theya hi thu seido angai nei hichi in gam sung ivena le lung mun na the hi ta point hichi ja hi aning langa mi phawe aning ke talentin hitabang nam sa ka chen sanga ati a he ong ke chawa gamdang ahin bel ji tinga le kun izai nam khat waiting le society sung kuki chu hungmang kit na lai the din mun ai hichi a hin nam sunga igam sunga lungmong thamunga ichen na diwai sumle pai se lo hi thule la ke se ho ji a jong hi lungmon na thei a hi mole lungmon lo na jong ki thei hichi a tha ba egel to dio hi hichi tu lai ta viral gmfdi founder evangelist nu chin kholam le ama nung zui zo sen 5 December tu ni kho
hi chini kho hi Christmas manding ativin manjong aman oi ta in chuteng ta le janni tha 4 December la chu thun kim janong ki panin akisain ahi ai le hi chi hi ani ana in evangelist pi nungzui hi ani nin apungtul jingen ama fancy ani in football lama sedinga Messi le Ronaldo fans ani ni apungtul abang jing ni egel nuizar ta egel ala kidang ta kha jong ai kinen afa pen ta wang chu a hi le kuima jong dem angai po ni kuima se sin ngai po ni ei ma le pathin ke ka bo se ki ve chil jing di hung phading ei tu lai ta ibui nau chu pi ham isu niau khat bo ei ich tu len ta isu god wa an niau khet in nam sung uwa buipi dinga lom ho ki buipi lo buipi na lo ding kinil na dinga loma kinil na lo ding loma kinil wai ta gam tin ta hi thu se oi pathin thu di kinil na ding hello oi ei hon kinil nan bau tam na inei ta ve ni egam sung wai tu lai ta kinil ni atama me kinil na chu aphai eti naw he poin pathin thu a kinil sama adang dang khan to ne kinil hoite tu lai ta kinil na GMFDI chung chang he adia 5 December Christmas ki man chung chang he nil na thu hin pan do ho jong hi chi ho jong pa cha jong ombe se point an nil hong pa cha ombe se poni hi chi jai apa pen ni igial deu chung GMFDI te chen Christmas ni ho jong ade yen ki man ta vin te gau thu jong aphon nom le phong ta vin te thil ho a hiu pathin ho a hiu jong boi pi po hi te anung zui ho jong oi mo po hi te miem cha ama lung de ya ki mang cha ding mong hi ata le lem chu khom so theilo hin phar khal le pathin ai hin sep chilin tin a hin len chil ding hi GMFDI he to so jong ngai pon dem na se si ngai poi ati ti ki ti tan te patheng kyang khobula na ji na cha na sopi na in sung zo si na puilu zo ding hinam ti bo se bui pin lang GMFDI hokiman cha no bui pi da tan nang ma ta sa le thagau thu bo se bui pi jong la chen na zo lo ding na bui pi zo lo lai ding ichina GMFDI pom ho jang patte kai chang kuima ta kinil angai pon na ki pom dum ki pon win lang hiti chen pathen thu na ki khop theina chang ki khom win so teng ta la GMFDI pom no ho jang bui pi win dem hi win e ho dem ma phading ai point na pathen holding paten ki bui pin lang ho zo in mem e ma thu a ki chi di mo we e ha diu kha chu mem hi idam la hin kha e ma idei dan ta hin khu manding my life my rule in khoi thui inok no ma manding na ne no ne in na zo num la zo ngin thil pha na bolin thil si na bolin ama wam na chung thu tan ding lei si chunga kuima pon azona thu tan ding khat pa me hi chu pathi ni ama ahin tan phalle hoi pen cha di ham adi pan ki pa man sangin tin adi lo pa in ke ki pa man hitalovin got na amuding ai hi chi pa zo chu thu tan ding e ho hi lo hi chi ai dam sungwa idei da hin khoi man dio a pha la si hin tang ding pa pathenin a result ong so tinga nang dinga ki pa nai ham thasi nam ji chu e ho thu hi ding hi hitabang Christmas chung changa ipakai Jesu Christa pen ki pa pi itivin ki pa ta ilim ta povini now sen Jesu ki pa pin kum itivin iki pa povini kinil na le ki bautam nan ilim zo tavini ipakai Jesu Christa Nazareth Jesu Christa chu thingpel chunga hong thia nang le ke ji ichon si za thina hong tua yung that to ki pa ta ama pin ko mana ama va choi ta sanga chu kinil na ki bautam na gam tang isi wa he cha hi ipiti Christmas mangjong lew hen ilung thim sunga Lhagaotheng cheng ding hap ilawa pathin pang mong ding hinaw kinep na gam ka gel chimpoi kanga singi kapakai kitin sa lang peng hen lang leisit po ni kithila jong le elo wale Jesu ne hinanom peng jong lew hen ilung thim sunga Lhagaotheng cheng pon te tin ka gel ni ilawa pathin num pon te tin ka gel ni lung thim se ki gel namun thil phalo namun a chu pathin Lhagaotheng yong aning ki tal nom lo hi chi ja hi e ho Christmas la hedita 25 manding ham 5 December lam banding ham ikinil ovin
ikibau tamvin aile hi cha chu kinil to ki pa ta Christmas Jesu pin ala wale mangding lim dinga iga ki go kilo hi chu ipiti the momong ding ham pathin Lhagaotheng champo tin ta ka gelin December 25 ki manda hen lang 5 December ki manda jingle ilung tim sa inmun chen taw na tu to in sumi te ta mai cham ki sem hen lang ki mangjole hung phaja ding dan akilang losing ni kinil ki bautam hi ibol dawin hung phante 5 December 25 December ki boy po te Jesu ilung tim sungwa apin na ding pa bo hi isu cheng di anga e ani khua boy po te ani khua boy po te ka so pete ho ani fo thu pi po ni kumtin latina iman jing pau 25 December chu iman chim le ai jeng ni adang dang gam tin atha phu da e ki ana hin zui den ke phu da ti ta kinil tam na bol ngai po e kinil di wale hin manda zo le hung phading da ni hi chi na hi e het deu chu ilung thim sung wai Jesu Christ a elim deu hin ani khole a phari a poi mo poi ti sei lo no me ni aung ding leng pa chu hoi chi yam ti hi e het chin ma sa ngai ni thusim khana ni khat hi France leng pa Henry Fall chu gamleng a chi nei nilhang kai lama hita in akele ding pha de aloi ho chu lam thlong pi a solin amale a sipai khat lampe la a chi na hile a chi na lampe a chen chapang khat leng pa nomin ananga inei Henry namu pan ipina bol ham ole na pa na nga ham ti adole chapang pan ai poi pu lengpa gam lenga chi hin eche lampia hi aung khale kamu no ma ka nga hi anati chana ho hi chen lengpa in lengpa Henry chen o chutia lengpa namu no ma hile kasakol chinga hungkal do in ken lengpa namuna na poisin ati chana chapang pa ko ma chu atile chapang pa chu thanom tain akal do in akilon pi ta ni lampia chun akho lim pe honin chapang pan lengpa Henry chun alhon pi sipai tampi ane ye mi tampi la chu lengpa chu hoi chi a hi ka he theding hinam ati ni lengpan abaya bai bove ati pe ni lengpa komna thun ting akimu pe zo sen alukhu aloi la di wahin lengpan wang aki khu den ding a hi ati pila chapang pan o lukhu ki khu den pa chu lengpa na ati le lengpan henge ati pe ni lam thong pi a hin pha hlonin lengpa sipai ho to aki to tawin a sipai ho chun chapang khat do lengpa hung ki thon adat mo thei le jing we ni e chun a sipai zo sin lengpa zanan alukhu alal hawin hi e chun lengpan chapang pa za lengpa chu hoi chi hi a hi tia na gial tia do le chapang pan ka heta poi hinla nang na hi lo le ke ka hi ding ahitai azi chu ei ni bo lukhu ki khu den i hitai a hin ti ni hi chi a chi bunga he tu hi Christmas la hi to lanin e chi hai Christian tamten advent ha tia amanu phat sunga hin e chi sunga hi lengpa hung ding inga oi hinla lengpa chi ila wa aum hi he ro hinam chapang pa thusim banga inanga o lengpa imu wa hinla e het lo wa hi khale mi ham sita hi dioi lengpa inga o hi isungwa a ome ti hi isu melo dioi polin pathin ho in na hi wa na sungwa pathin lhagau a chen het lo wu ham tin a sei ni chule tua a hin jong asunga cheng pa lungdei bol na ding hingin a sein keima Krista to thing pel a ki het be tha ka hitan keima su hinga ahipon Krista zo ke sunga hing ahipovetia ana sei tua ta saphe aga hin hi keima e ngai lua keizala kipido ajing pathin chapa ta sanji a hing ka hi je ana ti chapathen lo pin chang hen la hechi thusim ho akon emu do the chi pi ham GMFDI vanoi kamtin thu ime wa December 25 December Christmas chungta akinil nilo hi ani kho hi apoi mo lo dan akita lang ni ai lo vale ani khwa ki sa boi wa Jesu Christa e welcome khowa kot maya honglu ding tabanga igel pau sanga chu ilung thim sunga Jesu Christa o hi ibel dio athupi ni pakai Jesu Christa chu apin ai lo vale ama lemna dinga ni khu poi mo loi I tabang ni khu hi jong le I ama skilim the he chu ilung ko hona ilung thim sunga kilim ai bowe ni building thupi ta Christmas decoration hoi ta sane zat chom ibol namon wa pakai so hongding ham hilowai Christmas hall na kisa lai ta jong nalung thim suma umai hetai
Christmas hol isa achai pa lebo Jesu Christa hong ding ham hello hi na sa achai ma sa na long thim sunga ahitai ichi a ni khu ho an boi po hiten tu chung Christmas ki manding ka ven ka ngai to sia le ani khon e boi vin ilung thim sunga wang Jesu om po ne ilung thim sunga ilung thim ko ram poma pakai Jesu Christa bel chi ding ni khole phar ha boi lova kinil ki bautam na bol po hite angai jo si pathin pathin bo taw hen